Alichingi lingana ndaba zalo namhlanje sikhona sintembela zona ngobunjalo bazo ukusuka emzimkhulu we-SABC eAuckland Park eJohannesburg. Asithome ngezikhamba phambili. Africa Mayibuye movement is registered as a political party in terms of the electoral commission representing business. Namhlanje kusungulwe ihlangano etsha yepolitiki Africa Mayibuye movement. Umholi wehlangano le uFloyd Shibambu uthi ejimeni labo lokuhamba babuza bona ilizwi liyayifuna ihlangano etsha nofana njani na bathola ukuthi imbala iyafuneka. Tomorrow the funeral service will start at 8:30 a.m. at the Steve Tshwete Banquet Hall. Uyangqatshwa kusasa usihlalo waphambilini womkhandlu wemfunda umnini wamahlangu. Umndeni uthokoza isekelo olithole kuhulumende welizwe emphakathini kunye nakubomakhelwana. Sine commodity producer la ithembisile and iconsumiwa la ithembisile. Sibawi access to imarket especially abo intolo lezi ezikulu zama mall lakhona eduzane. Abosomabhizinisi abangaphasi kukamasipalata wethembisile yani babambe imbizo nomasipalata baveza intshijilo zabo. Got a good memory playing last year junior when we beat Zimbabwe. Nakuphela indaba iBafana Bafana ibhudulana nesicema seLesotho emidlalweni wokuhlungela ibhigiri yephasi eFreystata. Siyakwamukela mbukeli endabeni zesiNdebele lapha ku-SABC 1 akwande. Namhlanje kusungulwe ihlangano etsha yepolitiki iAfrica Mayibuye movement. Umholi wehlangano le uFloyd Shibambu nabekamemezela emhlanganweni wababeki indaba eMidrand eGauteng namhlanje uthi ihlangano yakhe yokuthoma ngokungenela ikhetho labomasipalata bendawo ngomnyaka zako. Uthi amahlelo nenjamiso ezisemthethweni zehlangano ziyokumenyezela emahlelweni wethungelelwano hlanganiso ingasikade. Solo kwangomgwengweni wanonyaka iMayibuye consultation process beyisolo ikhambele emfunda ngehlelo lenhlahlubo zokuzwa amazizo wabantu ukuthi ingakhani kusafuneka enye ihlangano yepolitiki na. uShibambu obeka solo ayichochozela uthi akunalapho bangakhange bafike khona nabe bafuna umhlahlandlela ngehlangano le emikhandlweni ehlukahlukeneko engigodlweni zamakhosi engikulungwaneni zamaSouth Africa. Meetings and engagements with volunteers in Kangala region and Tembisile High sub-region. We had meetings with King Makosonke Mabena of Amandebele. We had a very productive meeting in Komazi to consult with the people of Nhlanzini. uShibambu uthi nabasekela babili begodi seyizihlolisile ukungenela ikhetho lemfunda kunye nelelizwe. Umholi weAfrica Mayibuye movement uthi bayihlangano eyokubekela phambili imfuno zabantu. So Africa Mayibuye movement is registered as a political party. We are going to contest to win all the municipalities in 2026. We are going to contest to win the general elections in 2029. Umholi weMayibuye uthi umehluko ngehlangano le yokulwela ukuletha ichaphuluko yabantu njenganje. Mayibuye aberekelwa Mayibuye aberekelwa. Usomabhizinisi obuye abe ngumengameli weCAF uPatrice Motsepe uphendule indaba ekhulunywako yokuthi batsho ingasuthi unengikhuluphelo zokungena epolitikini. uMotsepe bekakhuluma nakukhutshwa imphumela yemali zekampani yakhe iAfrican Rainbow Minerals. uMotsepe uthi akunasidingo sokungena zepolitiki ukuthi afake isandla ekuthuthukisweni kweSouth Africa. Kanti ugandelele ukuthi isekelo somndeni akhe sokuragela phambili nokusekela inhlangano zepolitiki ezihlukahlukeneko kubalwa hlangana i-ANC. Impendulo zikaMotsepe zilandela izongo batsho yokuthi ingasuthi ufuna ukungena epolitiki. A few years ago, the editors
of the major newspapers asked me the same thing. Are you at some stage going to get involved in politics? And my answer was always, in order for me to make my contribution, the enormous contribution, in fact, the enormous duty I have to the people of this country, I don't have to get into politics. I-ANC KwaZulu-Natal ithi yazokuthathelwa amagadango amakhansela wayo asolwa ngokuziphatha kumbi. Ihlangano le ijamise ikhansela le-Ward 17 kumasipalata weMandeni. Ikhansela leli lisolwa ngokubetha ilunga lomphakathi ngemva kwalapho lanyamalala lafunyanwa sele libhubhile. Isehlakalo esikuthiwa senzeka ngo-2023. I-ANC KwaZulu-Natal ithi ikhathazekile ngendlela yokuziphatha kwamanye amalungu ayo. Ikhansela la ku-Ward 17 eMandeni selimisiwe esikhundleni salo kulandela izinsolo ezibucayi. Ezinyangeni ezimbalwa esedlule i-ANC yakhomba indlela imeya yakwaDukuza kanye nephini layo. Le meya yasolwa ngokusebenzisa imali yomkhandlu ngendlela engafanele. I-ANC ithi angeke ingabaze ukuthatha izinqumo ngamalungu ayo angenzi kahle. Sekufika isikhathi la ANC uma ungenzi kahle kumele ithathe isinqumo ukuze sikwazi ukubuyisa ithemba kubantu, sibuyise nesithunzi sikaKhongolose, kungabi kamachanca nje abantu bazenzele ngokuthanda kwabo. Leli khansela elimisiwe emsebenzini lisolwa ngokushaya ngesihluku olilungu lomphakathi elalimsola ngokweba impahla. Ngemuva kokushawa leli lungu lomphakathi lanyamalala latholwa selishonile. U-ANC ubone kufanelekile ukuthi ahoxiswe nasemkhandlwini njengekhansela ngokuxhumana naye futhi ubukeka esamukela leso sinqumo. I-ANC ithi iphinde yaziswa ngokuthi ke leli khansela libhekene nezinsolo zokunukubeza ngokucansi. Amaphoyisa asaqhuba uphenyo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC. Umeyara kamasipalata weThembisiliani uLisetja Dikgale uzwakalise ukughabhudleka ngendlela i-Eskom isebenzisana nomphakathi walapha nomasipalata longakhona. UDikgale ubekhuluma embizweni kameyara kamasipalata ebeyibanjelwe eMthombo Muhle beyaziwa ngeKwaGafontein C eMpumalanga. Imbizo beyimalungana nokukhulumisana ngemiraro ecalene nomasipalata, umphakathi nabosomabhizinisi bendawo. uComfort Masombuka usihlanganisele nakumbiko. Imbizo eqhakatheke khulu emphakathini lapha. Khulukhulu bosomabhizinisi bendawo ezingaphasi komasipalata weThembisiliani ebebamenywe ngumasipalata bona bazokuhlanganisa nomeyara malungana nemiraro abaqalene nayo. Bekhona namahlelo okusebenzisana nomasipalata. Kunengi okudenjwe lapho ukuthinta umphakathi, abosomabhizinisi kunye nezenzelwa. Umeyara kamasipalata lo Lisetja Dikgale ulile nangendlela i-Eskom eriyada ngakhona ukuletha insiza kunye nemali ezikulu ezibhadelisa umasipalata lo. Khulukhulu ekutikena amalahle akhanyisela umphakathi. Siyazi ukuthi abantu bakithi bayakhononda kakhulu uma i-cable ilahlekile or ibhokisi lasendlini lishile, bathatha abo 3 months abantu baka-Eskom. Siyazi ukuthi kwamanje abantu bakithi bakhala kakhulu ngendaba ye-load reduction. Lokho ke kubonisa ukuthi Eskom is not able to manage i-credit control yabo. Instead bapunisha wonke umuntu for amaphutha abantu abathize. Umeyara ulila nangabantu abangena inarha basika intanda ngokungemthetho. Uthi nokho ukhulumile namakhosi bona basebenzisana njani ukuya phambili kwenzela ukuthi umkhwa lo bawuruthule nemrajana khona ngombani uliyituthuko. Bosomabhizinisi baphefumulile nabo bazwakalisa inlilo nemraro abaqalene nayo. Mina endaweni yami nginesidingo sendlela, accessibility. Ngendlela emdele isiberegise kukhamba amatraga wethu akhamba ne-commodity yethu a-supply ama-market. Siyadinga ukuthi umasipala assiste ngalokho, but also sine-commodity e-producewa la ithembisile and iconsumiwa la ithembisile. Sibawa i-access to i-market. Esikhathini sanje into esilekha ngayo mhlambe exposure, but ke okuyinto esesi-understandileko from ukuphuma kuleya mhlangano. Ngingatsho ukuthi likhona ithemba ekutheni izithabiseni ilungiswe abantu baberekisane ezithabiseni njengabefore. Bosomabhizinisi aba akhange bayitshiye nangaphandle yezevakatshobukelo bathi umasipalata kufanele aphakamise inyawo benento ayenza ukuthuthukisa zevakatshobukelo khulukhulu njengoba indawo zala zinothe kangaka ngamasiko khulukhulu wesindebele. Lokho kungadosa imvakatshibukelo eziningi ezivela endaweni ezihlukahlukeneko zizokuphelela khona la ngaphasi komasipalata lo. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngisemthombo muhle beyaziwa ngeKwaGafontein C
eMpumalanga. Amapholisa abhudulana nomsolo obandakanyeka esihlakalweni sokudumuzana esenzeke ekhotho kaMagistrata uAtlone eNtshonalanga Kapa namhlanje ekseni. Isihlakalo lesi sihlotshaniswa namagenge kanti ungazimbi kukholakala ukuthi bekufanele ayokuvela ekhotho njengomsolwa osolwa ngokubandakanyeka izihlakalweni endathu zokudumuza ezenzeke eCape Flats namhlanje ekseni. Dunyuzwa umuntu omunye kodwa ekhotho eNtshonalanga Kapa. Indoda ayikholwa ukuthi beyifanele uyokuvela ekhotho kaMagistrata uAtlone idunyuzana beyingena ngekhotho. Kanti ngesinye isihlakalo esenzeke eduze nekhotho kudunyuzwa kwalimazwa abantu ababili. Onovela Botelo okhulumela amapholisa uthi izehlakalo ezikholakala ukuthi zithindana nombango wamagenge. Isihlakalo esisibathu sekhulu bezobulungiswa. Phambili nomnyaka lo kube nesehlakalo sokudumuza nokubulala ekhotho kaMagistrata weWynberg. Kanti sele kunokuthwenyeka ngezokuphepha nokuvikeleka kwabasebenzi bekhotho nomphakathi. Asicale umbono wakho mbukeli nakuyalandela. Nebadumuze umswalo obekafuze avele ekhotho kuthi ukuthi kunento ebayivalako ibukhulu ubufakazi abebecisha labasolwa laba abadubulela umlisa lona ukuphepha kusho ukuthi akukho uma ngabe abantu bezobulawa noma besekhoti eduze kwamaphoyisa masingavikelekanga naphambi kwenkundla zekhoti hayi kusho ukuthi akho umuntu ovikelekile la eSouth Africa kunzima apha eSouth Africa inoba ke bukhona ubufakazi abukhoyo udula abangani bakho umsola lo eobvious ikhanya ba igenge lena bebakhambisana nayo benza izinto eziphime eceleni manje babona ukuthi uzabe akhuluma konke bebakwenza amaphoyisa bayenze babathole mkhathi ngoba kuyatshengisa ukuthi bamdubulela ukuvala umhlala mkhathi abantu abasasabile ukuthi ukubulala abantu nje sekwabalula kakhulu ucaca ngokusobala ukuthi ungathi ezokuphepha asiqinile. Umbono wonke umbukeli SABC ayizokuthweswa umlando wokuziphendulela kombono wombukeli. Usihlalo waphambilini womkhandlu owangamele imfunda umnino Mahlangu kwaMgwezani endlini yabo sokhuluma uyokubekwa ngokukhethekileko kwesigaba sesibili somngcwabo wombuso. Mahlangu uyokubekwa kusasa eMiddelburg eMpumalanga. Uspika weParlamente uThoko Didiza kunye nosihlalo womkhandlu wemfunda uThifile Mthweni-Tsipane bahlathulule uMahlangu njengomholobe kathobekileko. Umnini waMahlangu ubalwa hlangana nabaklami bomthetho bokuthoma ebasebenzela iParlamente ngemva kwamakhetho ka1994. uMahlangu wabelethelwa eDindela kwaDlawulale ukusuka lapho wayekwakha eMiddelburg. Usebenze emikhulumiswaneni embalwa evulele ukusebenza kwedemocracy etsha hlangana neminye imisebenzi asebenze kiyo ngemva kokufika kwedemocracy kubalwa hlangana ukuba mzenda weSouth Africa eAmerica. Wabuya waba ngukomishinara weKenya bewaba mjamelo wasafuthi weoffice leAmerica eNairobi. iParlamente ithi uMahlangu uchiya ngemva ilifa elikhulu yezokuchochozela ngehlangothini lepolitiki ubuholi beParlamente kuye nemisebenzi emihle ayenzileko. Mr. Mahlangu, who was known fondly as MJ, leaves behind a towering legacy of political activism, exemplary parliamentary leadership and diplomatic service to the nation. Gandhi abanye bamhlathulule njengomuntu obekana mahlaya. Don't worry, the problem of giving a vote of thanks is that people concentrate on their meals, not on the vote of thanks. Nakusenjalo umndeni kaMahlangu uthi konke kukhamba ngefanelo ngehlangothini lomngcwabo wombuso ozokubanjwa kusasa. uMahlangu ubhubhe emvekeni ezimbili ezidluleko ngemva kokugula isikhatshana kanti ube neminyaka ema-72. Umndeni kaMahlangu uthi uyalithokozela lonke isekelo elivele babelani nabahlukahlukeneko begodu uthokoza kakhulu ukuthi umengameli uCyril Ramaphosa ahloniphe umzenda uMahlangu ngomngcwabo okhethekileko. As a family, we are
thankful for the support we've received here at home and from abroad. We are very grateful that all of the colleagues and the people whose lives Baba touched have found time to reach out to us. These thoughts and prayers have made us stronger. Umakhelwane kaMahlangu uveze inkumbulo ezihle ababenazo ebudlelwaneni babo beminyaka. We met, I think, 1993. He moved into this house where we're standing now, here in Tushi Street. He was the first black guy in the area, in the whole Golsach, I think, at that stage. Him and his family moved there, and we met them, and we invited them over for a braai for the end of that week. And he came over with his children. We had a nice braai, and we started discussing what he was, what he's going, what I am going to do, what. So we found each other. He was a wonderful man. Umasipalata we-Steve Tshwete uthi ulima indima yokudosa phambili umngcwabo wombuso. Steve Tshwete sijabule kakhulu ukuthi ke ubaba njengoba yenze i-role sibona ukukuhle sungumasipala ukuthi simbeke i-Heroes Arc ngemisebenzi ayenzile for i-Steve Tshwete and also i-South Africa. Umnino Mahlangu uyokubulungelwa e-Heroes Arc eMiddelburg kusasa. Nasibuya entolo. We promote the best interests of children and to ensure that we do not subject children to secondary victimization and trauma. Inhlangano ezilwela amalungelo wabantwana bakahlunyezweko zifuna ukuhatshiswa amaqala bokuhlunyezwa kwabantwana ngombana balemala kakhulu nanande basiya ekhona. Ihlangano elwela amalungelo wabantwana eJohannesburg ibawe umnyango wezobulungiswa ukuthi ufumane indlela zokurhabisa amacala ahlotshaniswa nokuhlunyezwa kwabantwana emakhotho. Ihlangano lezi zithi amacala ayadiswako la abuye kodwa akhahlumeza bongazimba bangaphasi kwegandelelo lomkhumbulo. Ungqongqotjhe wezobulungiswa uMamulo Kokubayi uvakatshele inhlangano ezihlukeneko ngehloso yokufumana indlela zokusiza. I-Teddy Bear Clinic sekiminyaka eminingi isebenza ngabantwana ababongazimbi bokukhahlunyezwa. I-clinic le inikela ngokweluleka komkhumbulo beyilungiselele abongazimbi abakhamba amacala emakhotho. Ihlangano le ithwenyekile ngokuriyada kokunikelwa abantwana obulungiswa. To ensure that children do not have to wait years before their cases are finalized. Ihlangano i-Childline South Africa isebenza ukuhlangula abantwana abakhahlunyezweko. Ngohoboyi indawabo ehlalisa abongazimbi abafuna ukukhoseliswa ihlalisa abantwana abama-27 abanganabuyo. We are particularly keen to ensure that our society gets stabilized in terms of being able to deal with crime, and specifically obviously crimes against children and gender-based violence. Umnyango wezobulungiswa uqinisekise inhlangano ezokuthi usebenza ngamandla ukuqinisekisa ukuthi amacala ahlobana nokukhahlunyezwa kwabantwana azokubekelelwa phambili. We're encouraging them to schedule these cases during school holidays so that if it's a week, the child is there for a week to be able to testify and they can finish and the case can be wrapped up. Inhlangano ezizibawe isekelo lezemali kuhulumende nekusibawo ungqongqotjhe athembise ukuthi uzosiphumelelisa. And when children ezemali yabantwana iqinile nalinganiswa nezinye imali ezinkulu. Ezemidlalo uyathoma nge-hour lesithandathu nje umdlalo weLesotho neBafana Bafana ukuhlungela ibhigiri yephasi. Lo mdlalo use-Free State Stadium uyokurhatshwa bunqopha ku-SABC 2.
ingasikade uyasuka lo mdlalo eBloemfontein kuzokuba umdlalo wekhaya weLesotho ngombana ilizwe leli alisahlayelela amatatawu aphasiswe yiFIFA ukusingatha lo mhlobo wamaphaliswano. Umbanduli bafana Hugo Broos kulindeleke ukuthi athathe umhlala phasi ngemva kwephaliswano lebhigiri yephasi yangomnyaka ozako. Lo mdlalo uyathoma nge-hour lesithandathu nje. Asibonane kodwa ngomvula kube iphela veke ephephileko yukhobongile.